Yes. Mumeze mute ibintu bimwe biragenda gace ibintu bimwe biragenda bigenda biri kumanuka gace ubu muramanuka muri mu miriro neza muri mu miriro kanya gatoya ndaza kubabwira amoko y'inzoga baciye yo mu cyaro nimuze kujya kure ya Generation TV. Mumeze mute ibintu birakaze cyane muri siporo. Na makuru menshi tuba tugiye kubazanira. Ndababwira ikipe yikuye muri Super Coupe. Ndiye kubabwira Kenisi amagambo yatangaje. Ngiye kubabwira Ayabonge se niye nama yagiriye ikipe. Ari ikipe Ayabonga muramwibuka muri siporo niye nama yagiriye ya kipe agiye guhura na APR. Ikindi liste zamaze kuba rwose zagera muri CAF kabisa. Ndababwira n'isaha liste yageriyeho ni byinshi turi kuganira hano kuri Generation TV. Mumeze mutese mwaramutse ibintu byagenze neza. Muri iki cyumweru twatangiye cy'abashampion. Iki ni icyumweru twatangiye cy'abashampion. Yaman reka dukomeze n'ikiganiro cyacu. Mbabwira amakuru agiye atandukanye. Ngende mbahereza ubwiro. N'ubwiro namakuru cyane ubwiro. Ndagenda mbahereza ubwiro. Twatangiye nkuko mbabwira noneho. Reka tugaruke gatoya kuri no kipe bita Aigle du Congo igomba gura na APR. Ikipe muri DRC Congo. Ikipe rwose itozwa n'uyu munyagihugu. Iyi kipe amakuru yayo ndimo ndakurame. Amakuru yayo ndi gukurura nuko iyi kipe yamaze kuba rwose yagirwa mw'inama na n'umugabo bita Ayabonga. Iyi kipe Aigle du Congo bamaze kuba bayibwiye ko igomba kugenda yakira kuko hari n'umukinyo yakenye yakinnye n'umukino n'umukinyo yakenye yerekana abakinnyi. Yakinnye yambaye ubururu n'umweru. Iyo match yakinnye yambaye ubururu n'umweru. Ayabonga rero akomeje kugira inama iyi kipe bita Aigle du Congo. Kandi mukeba ibintu urimo birabibaho ntago ari ibintu byiza. Mukeba rero igomba kuba yize yuko iyi Aigle du Congo nta mikino ifite yamanutse. Twamanutse twagiye kuri Kenisi. Hari amagambo yavuze yavuze ngo umupira umupira ngo ni nka nyashi. Yavuze ngo umupira ni nka nyashi. Yashatse kuvuga yuko umupira ni ikintu kigaragaza. Ni ikintu gihita kigaragaza muri ako kanya. Make yakomeje avuga ngo umupira ni nka nyashi. Umupira nyine ni ikintu kigaragara kandi namwe mwarabibonye ntabwo twakwirirwa tuvuga byinshi. Umupira ni ikintu kigaragaza ntabwo utinda kukibona. Ntabwo ari ikintu utinda kubona. Dukomeje n'amakuru yacu ukuntu bihagaze. APR yaraye ikinye umukino wa gishuti n'ikipe ikinye umukino wa gishuti n'ikipe ya Sunrise ibanoba igitego kimwe. Reka tuganireho gatoya. Iyi kipe APR ibintu byayo bimeze bite? Tarebu ubundi ibyo bimeze bite? Ntabwo nakwirirwa mvuga byinshi. Ntabwo nakwirirwa mvuga muri APR kuko APR ntabwo nyibamo. Nta nubwo rimwe na rimwe nyifana. Nta nubwo ndi n'umuntu yibamo cyane. Ariko APR igomba kwisubiraho. Igomba kugerageza ikashyira mu ko twe nk'ikipe nje nyifana nk'ikipe nyikunda nk'ikipe ihagarariye u Rwanda.
nyikunda nk'ikipe ihagarariye umugabane wacu, nk'ikipe ihagarariye u Rwanda muri iyi mikino nyafurika. Abafana nabo rero, abafana ntabwo bishimye, ntabwo abafana bishimiye ino mikinire y'iyi kipe, ntabwo rwose abafana bishimye. Dore Nyagatare ebana baritotombye, manage baritotombye, baravuga ati ibintu ntabwo ari byo, ntabwo tubyemera. Ebana Tarebo nawe rero arimo arisuraho, arimo aragenda agerageza, ariko ibintu bya peri bikomeje kuba agaterera nzamba. Hasigaye iminsi 5 gusa, hasigaye iminsi 5 gusa kugira ngo hasigaye iminsi hasigaye iminsi 5 gusa kugira ngo Sekafa y'abadamu cyangwa y'abagore muri Sport itangire. Iminsi 5 irabarirwa ku ntoki, iminsi 5 yonyine nibura kugira ngo Sekafa Kagame Cup y'abagore nayo itangire. Rayon Sport irasabwa iki? Ubushize Rayon Sport niyo yahembye, Rayon Sport y'abagore niyo yahembye abagabo, yahembye abagabo. Kandi murabizi neza ko Rayon Sport y'abagabo ariyo ihereza ingufu y'abagore kugira ngo abafana baze ku kibuga. Ikintu nabasaba ngo nimuze ku kibuga, tuze ku kibuga dushyigikire ikipe yacu y'abana n'abategarugori, tubashyigikire, tuze tubabe hafi, dore ko havura iminsi 5. Murabizi ba Emerance, murabazi abakinnyi bose abastari b'abagore barimo hariya, wa mukinnyi wavuye Uganda ari kapiteni, ari na kapiteni w'ikipe y'igihugu ya Uganda. Murabona yuko iyi ekipe ikeneye umurindi. Abagabo batwese Kafa dushaka n'abagore n'abagore cyangwa bari n'abategarugori bacu nabo batwariye Kafa isigaranga. Kandi uko bigenda bikorwa gutyo ni nako n'agafaranga kiyongera. Murabizi dufite ikibazo cy'amafaranga, ni nako n'agafaranga kiyongera. Ni ukuvuga ngo rero ni muze dushyigikire ikipe yacu y'abagore, tuyishyigikire yaba mu bibi yaba mu byiza, tuyishyigikire, tuyihe umwanya, ubundi ibintu bigende neza cyane. Yaman ikindi twavuga Dylan yamaze kuba rwose, nibyo nababwiraga, yamaze kuba rwose yamaze kuba yatanga urutonde, yamaze kuba yatanga urutonde rw'abakinnyi 27, harimo n'abakinnyi 3 bashyashya. Yamaze kuba yatanga urutonde rw'abakinnyi 27. Yarutanze kare cyane rwose, yarutanze kare ku isaha y'isaa 4. Yarutanze kare cyane ku isaha ya saa 4. Ku isaha saa 4 nibwo umutoza director technique Dylan yatanze urutonde rw'abakinnyi 27 muri FIFA, muri FIFA, muri CAF bakwiye kuba bakwitabazwa muri ya mikino ya Sekafa, muri ya mikino ya mikino muza manga. Amaze rero kubikora yatumiye abafana. Murabizi neza ko turi mu cyumweru cy'abashampion. Murabizi neza ko turi mu cyumweru cy'abashampion. Ngiye kubaha urutonde uburyo iki cyumweru cy'abashampion kigomba kugenda. Murabizi neza ko twatangiye muri iki cyumweru cyacu cy'abashampion, twatangiye dukina na Matare. Matare rwose tuyitsibira, rwo tuyikubita, tuyitsibira, tuyitsibura. Twayitsubiye rwose, tuyitsibira ibitego bigera kuri 3, tuyitsibira ibitego bigera kuri 3-0. Matare iri kubitwa gutyo. Indi kipe kwa gatatu tuzahura nayo ni ikipe bita Al Hilal Madani. Kuwa gatatu ubu turi muri cya cyumweru cy'abashampion. Al Hilal Madani nayo niyo kipe tuzakurikizaho. Nejo bundi kuwa gatatu rwose tumurika imyenda y'abari, tugenda tumurika ya myenda yacu nyine. Al Hilal Madani tuyivaho dita tujya kuri Super Coupe. Super Cup nayo sinzi ukuntu Super Cup iri kumera. Bigaragara ko APR nayo yanditse nayo yikura muri Super Coupe.
ariko uko byagenda kose iyi Super Coupe biramutse byanze ndababwiza kuri yuko abayobozi bahita bashaka iyindi kipe, abayobozi bahita bashaka iyindi kipe, abayobozi bahita bashaka uko baza kubigenza kugira ngo icyumweru cyacu cy'abachampion cyangwa ukwezi kw'abachampion kugende neza. Twagiye cyane twite cyane ikindi turavuga kuri Giroud nayo yatanze umucyo kuri imyenda. Giroud yatanze ndababwira ikindi tubabwira nuko iyi Rayon Sport ukuntu imeze ni Rayon ikomeye, ni Rayon ikwiye imyenda. Navuga ko batubwiye ko imyenda ntabwo bizarenga ejo kuwa kabiri, ntabwo bizarenga ejo kuwa kabiri imyenda. Giroud niko yabivuze, ntabwo bizarenza ejo kuwa kabiri imyenda itabonetse. Ikindi Matare, ikipe bita Matare, iyi Matare tuyigarutseho gatoya mu mukino wabaye wa gishuti bamurika igikombe bashimira n'abafana. Icyabayeho nuko iyi Matare United ni ikipe ikigutangaza nuko yakinye n'ikipe ya kabiri. Urabizi hari ingingo ari utuntu yakoze ikipe ya mbere akora n'ikipe ya kabiri, yakinye n'abasimbura. Ubwo yakinye n'umusimbura wa Kamini, akina n'umusimbura, usibye wenda abakinnyi yagiye yongeramo gakeya, ariko icyo nkubwiye nuko iyi kipe bita Matare yakinye n'ikipe ya kabiri muri Rayon. Urumva rero ko ibintu bimeze rero. Duteye akajisho gatoya ikipe izahura na Rayon Sport bita Pateri Sportif Dinde. Iyi kipe yamaze kuba yagera ku mukino wa nyuma. Iyi kipe yageze ku mukino wa nyuma. Urumva ko imyiteguro y'iyi Pateri Dinde ari imyiteguro ikomeye cyane. Iyi Rayon rero itazibwira yuko igiye gukina n'agakipe gakomeye, itazibwira yuko igiye gukubita igishashi. Iyi Rayon Sport yitondera aka gakipe. Pateri Dinde yageze ku mukino wa nyuma. Ikindi twavuga Aigle du Congo nayo yatsinze, nayo yageze ku mukino wa nyuma. Urumva yuko aya makipe yose urumva yuko aya makipe yose afite icyo arimo aragenda agaragaza. Ari iyi Pateri Dinde ari na Aigle du Congo azahura muri iyi mikino nyafurika. Ni amakipe rwose ubona ko ari ikintu gikomeye afite. Ni amakipe ubona yuko akomeye neza cyane. Ikintu tugiye kuvuga kuri uyu mukinnyi bita hari umukinnyi mwese muzi umukinnyi mushya ugiye kuba muri Rayon Sport. Uyu mukinnyi muzi igihe azazira, bamwita yitwa Eridinho Mukono. Bamwita Eridinho Mukono, azaza kuwa mbere. Eridinho Mukono byamaze kumenyeshwa ko azaza kuwa mbere. Undi mukinnyi bita Mohamed Watara nawe azaza kuwa kabiri. Urumva ko abakinnyi bose kuva bamara kubandikisha bose bagomba kuza mu minsi ibiri. Uyu munsi kuwa mbere Eridinho agomba kuza, no kuwa kabiri agomba kuzobita Mohamed Watara. Yamani ibintu bimeze neza cyane. Yamani mushimiye wowe ukomeje kudushyigikira, ukomeje kureba ibiganiro byacu kuri Generation TV. Nshimiye wowe ukanda subscribe ugakanda na like. Nshimye ndagushimiye. Mbateguza ko mu kanya gatoya rwose ndaje mbabwire inzoga zigira muri 20 zaciwe. Mbabwire impamvu ese ni ubuhe bwoko bw'inzoga baciye, ase ubwo bwoko busobanuye iki mu Kinyarwanda, ubwo bwoko bimeze bite. Imana ibarinde kandi bamugisha, kandi ndabakunda cyane. Ciao nawe ugura mu kiganiro kanya. Sawa bimeze bite noneho ubuzima bumeze neza nyuma yuko
tuvuga ku by'ikipe, reka tuganire gatoya. Tugiye kuganira ku kibazo kijyanye n'izi nzoga zitemewe. Ase izi nzoga zitemewe byarakubabaje? Kuba zitariho byarakubabaje? Ko turabyishimiye. Dore umwunge sigaye naninywera agacyayi. Dore mba ninywera agacyayi. Ubu musubiye ku cyayi. Inzoga zitemewe si izawe, si izanjye, tuzirwanye. Turwanye ibyuma. Rero hari inzoga zigera muri 15 mbazaniye. Izi nzoga ndagira ngo tuziganireho. Hari inzoga bita umumanurajipo, hari indi nzoga bita ngo mucutse umuntu, hari indi nzoga bita nzogeje, hari indi nzoga bita kambuca, hari indi nzoga bita muhenyine, hari indi nzoga bita mukubita umwici, hari indi bita muri turi, hari indi bita tunura, hari indi bita dunda ubwonko, hari indi bita kimbazi, hari indi bita ninde undongo, hari indi bita ninde undongoye, hari indi bita yewe muntu, hari indi bita cunga umuntu, hari indi bita gira vuba. Ndagira ngo mbwire wowe iyo wanyweye. Ubu twageze muri ka kanya kacu bita wamapu. N'utuntu tuganire ku tuntu. Asize inzoga baba barazinyweyeho? Asize inzoga wamapu yacu ibiri kuvugwa tuzatuza tubiganireho. Ese turebe se izi nzoga zitemewe waba waranyweyeho ngo duhe ubuhamya? Tuganire namwe kuri Generation TV. Wamapu yacu niko iteye, niko namwe murambwira muri izi nzoga wanyweyeho iyi, unyandikiraho ngaho niyihe nzoga wanyweyeho wowe. Banza umbwire inzoga wanyweyeho kuri iyi ngiyi, nanjye ndababwira ko nanyweye. Mbere yuko nshimire leta y'u Rwanda rwose mbabwira iyo nanyweye. Iyo nanyweye dore aha ngaha. Nshimire rwose umukuru wacu w'igihugu wanyweye ku nzoga rwose nkaba ndimo ndanywa agacyayi gake. Tubashimire abakunzi ba Generation TV. Wamapu yacu igarukiye ahangaha, kandi wamapu yacu ntakagaruka. Buri munsi muzamubona wamapu, tuvuge ku bigezweho. Ase mu myidagaduro, ase mu Rwanda ni ibiki biri kuvugwa? Ibiri kuvugwa mu Rwanda nzajya nicara ngambe babwire, noneho mbabwire nimva n'imvano. Babwire ngo ese kugira ngo bigire mbe nako kageni byagenze bite? Wamapu yacu nuko nguko tuzatwigenda. Havugwaga ku byuma cyane, havugwa uburyo tugomba kuzirinda, ibindi byose bizajya bivugwa tuzatujya tubikore muri wamapu yacu. Imana barinde kandi abamugisha, murakoze cyane.